Uy, tabang. Kanang. Kanding-kanding ng 40 euro. Uy, tabang Lord. Agoy, araw akong gipangita. It's 24.99. That's like 1,300, 400 pesos. Naani sa mga tanong. So, kung plantita ka, ganahan siguro ka dire. Yeah. Uban ako kung father-in-law, of course, o si Ana. I like these flowers. Which the plants. The same as the ones in the Yeah, house. you had because they were growing big. Too big. These ones are cute. Oh, you have to go here. Okay. Tanay sa mga tanong inday. Moy. Flowers in there. Yeah. And these are? Oops. Oh, I think, For the pots. Stones stones. Okay. They're colorful. Inhanis entrance. And then, oh, it's like Christmas already. Pasko na. Already made it. Wow, mga tanong. Eagle. Brought you. Is that really? Sige na, oy. Later na sad kung mag-video kay matanaw ko sa mga tanong. Mangita ko vegetables o kanang mga vegetables dito. Banana. Tagkuhan ako sa kabunch sa kaingunan. 349. Gusto mahal. Mga almost 200 pesos. Mala. And 4 of them in one. Nice. One tray. Mga hindot sa tanong. Tanaw-tanaw lang sa tag 299. Kani mo nice lagi. It is dude. 1999. Uy, Yeah, Maria. here began the high. 1,000 kapin. What I told you about white, that's why it's so expensive. Maria, ang usa ka patag 1,000 kapin. Ay, nice. Kanina ka bouquet na. Diri na kay kanay kuan na ay mga windmills. And mura na apay kuan na ay Dutch windmills. windmill. Ski. Murag true tanawa. Nag-ski pa ko na nice ani eh. Kamingaw ang SM. Napay murag castle asa na to? May mga falls to no ha. May na ang castle dito. Then
Christmas kaayo. O, naapay ko an. Butter, cheese, o eggs. We call that how you call that? An orgy. Nga, stroopwafel. Nga, kana is good. Kana is good aning tanawon ng mga windmills ko. Abay sinuod. Left one. Yeah, Santa Claus is busy. Naputas mga tanom, dagko. Sarap. Sa manila. Pila ko sa ano. Ay, dagang tanong. Like you have a big garden. Gosh. Because they don't need much water. Much water. No. So they're good for indoors. Mamuwak dahil sila kan. Ay, kamahal yun ako. Like 500 kaping. Ano yun? Mga buwak ang aning unom for 10, so unom for 500 kapin pa 600 almost. Ginoo ko mamahal. Nangita ko og snake plant o money plant wa man ay. Di siguro mabuhi dire. Saring kanding-kanding sa ato ah. Kanding-kanding. Ah. Buhok sa kanding-kanding. Wait, ang tagpila ni be. 24.99, the joke. Uy, tabang. Kanang kanding-kanding ng 40 euro. Uy, ginoo ko. Kanding-kanding mo diha. Pira lang, tag 2-3 ning kanding-kandingan ni. Tag 2,300 almost. Ringan ni. Ang kanding-kanding di ay kay Autumn Glory. Kalikarpa. I can't believe it. Naintaon ko ay naramday ni sila dito. Oh, 3. You know what this means? The Christmas star. Yeah. Yes? Uy, abang Lord. Agoy, araw akong ipangita. Agoy. They're here. Taga 69.99. Oh my god, it's really expensive. This one, my father likes them very much. This one. Orchids. Yes.
Tabang Lord, Ginoo, tabang utang. Tagpila 69.99 euro. Pagoy Ginoo, kung di ko kapalit. Andit 26.99. This one is very Yeah, expensive. that's a common plant in Yeah. Holland. This one? Yeah. But for children you have to, because it's sharp. Yeah, that's that clock. I thought it was the teeth of. Plantita. Ari mo dire. Hello. Muna akong gipalit dito. Alpine plants. 5 ka buok. And then, gibutang na sa akong father-in-law. O, gitanom na di ay. Mga flowers. So, natas ang likod. Nice ang weather karon. So, manini siya. Gitanom na. Tagaan ko niyag space gamay kay nagbutang mi og tulips. So mabuhi daw ni siya og maski winter. Ngun sila. So di ko sure no pero matuo na lang. Ano siya ang flower. And katong naabot mi dire akong mother-in-law naghatag og tanom. So wala pa siya itanom dire nga sa mo ang backyard. Punon ko ning tanom. I think kani dire tamnan akong vegetables pohon kung okay na. Mga nalaos no. May ganun na naman si Garilio po. Garilio eh. Nalaos na siya pero gamit na din siya mamatay. Ubuan pa rin ako ron. Nice kayang flowers. Nakalimot kung sa'y name ani nga tanom. Yeah, hopefully managan akong tanom po. Spring, excited na ako para makatanong ko dagan. So, mga ito ang mong video for today. Thanks for watching. Please like and subscribe. And yeah, I hope nag-enjoy mo sa among sa pagkuyog sa mga dito sa Intratuin. So, Intratuin ang tawag sa Yaha. Dito may sa Vechel. That's Veghel. Diri sa Netherlands. So, unaan na siya sa or padong siya din boss doolra sa Amoa. So, yeah, see you guys in our next vlog. I hope you really enjoyed. And yeah, hi Anna. Say hi. Ano, bye-bye day. Say bye-bye. Yeah. So, but anyway, marito na. See you in our next vlog. See you. Bye-bye. Audu. Doei.